Zdravo ljudovi moji, dobrodošli u novi video klip. Evo napokon ljudovi moji, pošto dobijam dosta kao kritika od pojedinih. Kao da ja samo znam neke drame, psovke i ništa od mene dobro da se nauči i tako dalje. Tako bliže. Podrigujem, prdim, serem, više ne znam šta dalje. Ali nebitno. Ljudovi moji, dobrodošli u novi video klip. A u ovom klipu ću vam pokazati, s obzirom da ja dosta sam tih tehnologija i tih zajebancija trgovao na AliExpressu. I pozdrav svima ljudi, Dinozokt ovdje i dobrodošli. Sad internet, jeboti amater. Ubrao Dinozokt, čestitke na 40k subscribera. Tako da bio stream, šteta što nisam, ja sam to vreme spao ka malo bepče. Gledao, zbog usranog interneta, pijebenut internet. Znači, ako ljudovi moji. Sada, neko od vas ne zna šta je AliExpress. AliExpress vam je kao eBay ili kao Amazon. AliExpress je vlasnik Alibaba, ja mislim da je Alibaba, u stvari ne mislim nego 100% jeste. Alibaba je vlasnik AliExpressa. Znači, razlika između Alibaba i AliExpressa. Dakle, Alibaba možete, to jest morate da kupujete samo na veliko. Recimo, kupujete direktno iz firme. Znači, firma koja proizvodi određeno. Recimo, želite da se bavite, to jest da prodajete memorijske kartice. I onda kontaktirate, to jest dogovorite se sa tom firmom po kojoj ceni bla bla bla. I naručite minimalno, na primjer, 1000 tih memorijskih ili koliko već. I onda Alibaba vam je tu kao preduzetnik, znači sve što trgujete ide, ja mislim, direktno Alibabi. I onda ako je poslodavac i kupac zadovoljan, happy, znači onda te pare proslede se prodavcu. Tako to ide, kupac happy, pare idu prodavcu i prodavac happy. U svakom slučaju Alibaba vam je većano za odnosno veleprodaje, na veliko. AliExpress još isto možete na veliko, ima dosta tih koji i to rade. Ali AliExpress je većinom fokusirano na manje, naprimjer kupite jednu količinu, kao što je patike jednu memorijsku ili što znam ja, telefon i što li već. A ovamo možete da kupite recimo mnogo više, čak možete da napravite, to jest da naručite na primjer 10.000 telefona mobilnih i da postavite vaš logo kao da ste vi proizveli taj telefon, primjer, možete to da radite. Normalno, ne bi niko luto uradio, ali možete ono. Drugo što sam htio da broj moj kanal, tako da to je to. Znači eto samo djelimično to ukratko da vam objasnim šta je Alibaba, šta je AliExpress. Znači AliExpress vam je kao eBay i Amazon. Samo što ja mislim Amazon ima najbolju zaštitu, eBay, to jest AliExpress možemo slobodno da stavimo u kategoriju kao eBay, jer i tamo ima dosta tih sranja koja se dešavaju. Ako budete pametni, pratite moja uputstva, nećete imati problema, nadam se, problema sa AliExpressom. Sad, prvo i osnovno, normalno, morate se prijaviti, registrovati. Kliknete tu, unesete email adresu, vaše ime, prezime, password i unesete kod koji se nalazi ovdje. Recimo, trenutno kod SRST nije uvek isti. Ako ne možete da pročitate, onda samo kliknite refresh kod koji vam bude jasniji. I onda sve kad to ukucate, onda ste logovani, to jest možete da koristite AliExpress. Ali normalno kad ukucate email adresu, posle te registracije ili prijave, morate poći na vašu email adresu gdje ste se prijavili, dobit ćete link, potvrdu da se prijavite. To je zadnji korak prijavljivanja, kao recimo na Facebook, kao svuđe ono. Gdje god se prijavite morate se vratiti na vašu email adresu i onda kliknete link od AliExpressa, imate taj kao link gdje piše confirmation ili tako nešto i potvrdite prijavu. Tako dajmo mi da se vratimo nazad, sad ćemo mi da se logujemo na moj profil i da vam pokažem šta sam ja sve trgovao. Ajmo. I javno nas ljudovi moji. Sada, prvo što ćete najosnovnije morati da uradite jeste da uđete i unesete vašu
adresu. Normalno kad nešto naručite morate uneti tačnu adresu. Ako ne znate, morate da pitate poštara, recimo da vam da poštanski kod, a morate donesete i adresu i bla 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 bla. Znači morate detaljno, tačno, da kad vam oni, to je AliExpress ili Kinezi, pošalju nešto što ste naručili, da vam stigne, da ne budete posle, na primjer, jedno slovo pogrešite, jedan broj pogrešite, jer to što naručite i onda može da vam pođu 3 pizde materine, jer onda nema šta da se žalite, znači to je onda vaša greška, vaša krivica i ono. Znači, normalno kad nešto sjebete onda ste logično vi krivi. E sad, a kako ići? Znači vi ste logovani i sve na početnoj stranici, pođete ovamo, imate recimo ovdje nekih opcija My AliExpress, My Orders, Message Center, Wishlist i tako dalje. My AliExpress vam je kao vaš AliExpress ili kao vaša kontrolna tabla. My Orders vam je, to je sve što ste naručivali, znači to ćemo vidjeti kasnije. Message Center vam je sve poruke, recimo ako se dopisujete sa, na primjer, pitate prodavca pa bilo šta, ovdje će vam biti. Wishlist vam je ako, na primjer, stavite nešto kao neki proizvod, da ga stavite kao želim taj proizvod da kupim ili tako nešto. My Favorite Store vam je vaše omiljene prodavnice. Ajde recimo da kliknemo tu bez veze. Ja sam ovdje recimo stavio nekoliko tih omiljenih prodavca. Recimo za patike, Li-Ning Official Store. Znači veoma dobre patike i pouzdana marka. Li-Ning, čak ja mislim Dwayne Wade, NBA košarkaš, reklamira njihov proizvod. Tako da veoma dobar. Onda Samsungova prodavnica, sad nije zvanična, ali je definitivno original. Tako da, na primjer, originalni SSD, originalnu memorijsku karticu Samsung, znači možete slobodno da kupite ovdje, jer je veoma dobar pouzdana prodavnica. Ovdje imate Alcatel, ja mislim da je ovo Alcatelova prodavnica, ajde da kliknemo ovdje. I ovdje, mada, ovo ja mislim Alcatel, ali nije baš dobro definitivno. Koliko ima, ovo je neka, nevjerojatno je da ovo nešto novo, mada ima pre godinu dana i stavljena kao top brand. Gdje god ću vidjeti ovaj top brand, znači tu možete da trgujete jer to je kao pouzdano, mada nemojte to baš da gledate, nego gledajte nešto drugo. Tako da ovo je nešto od Alcatela, da li ovo originalna, to je zvanična prodavnica od Alcatel, ali jednostavno loša prodavnica, to je loš dizajn njihovog, ili to je prodavnice. Ajmo da vam pokažemo šta je dobar primjer, recimo, dobre prodavnice. Uđemo na Li-Ning. Ovo vam je primjer dobre prodavnice, jer imate sve ovdje slike, sve ovako, znači kao da pođete u neki dobar website. Evo ga, ja mislim da je ovo Dwayne Wade, ako ne grešim. Pošto ne gledam košarku. Way of the Wade, znači Dwayne Wade, kao što vidite on reklamira. Tako da možete slobodno, pouzdano, najvažnije kada naručujete recimo patike ili robu, bilo šta, morate da obratite pažnju broj. Jer recimo njihov 41 i naš 41 nije isti broj, vjerujte mi, njihov je manji 41, znači ako nosite broj 41, onda obavezno uzmite 42 ili pa čak da bezbednije da budete uzmite 43 broj. Tako da ono. Ali ipak najbolje fino proverite koji broj da uzmete, da ne biste se sjebali, jer ako uzmete patike i bude vam mali broj, onda tu nije vam niko kriv. Ali ovo vam je primjer da je dobra prodavnica. Imate vamo kao item 48, 48, 46, tako da definitivno. To je samo primjer, znači prodavnice kako šta dalje. Može dosta tih prodavnica koje sam ja memorisao. Kao Black Wave, veoma dobri telefoni, zvanična prodavnica. Keyes, slušalici, ja mislim imaju i memorijske kartice. Onda Xiaomi online ili za Xiaomi telefone, slušalice i tako dalje. Kuren, zvanične za satove, a i Technology Life, nemam pojma što je sve ovdje ima. U svakom slučaju sve te dobre prodavnice ja sam ih sačuvao. Da, ako želim nešto pouzdano, na primjer memorijsku, samo pođem na Samsung China Store i kupim memorijsku bez glavobolje. Sad, ajmo vamo, znači Favorite Stores, kupone ako skupite kupone i My Alipay, znači
ukucate recimo, memorišete kako ono kupovine preko, mada ovo nikad nisam radio, tako da ne mogu vam nešto detaljno reći. Ali to vam ono, znači spojite te sa Alipay, to jest ukucate kreditnu karticu sa Alipay, to povežete i onda vam govori na Alipay koliko imate računa. Da tačno imate uvid koliko imate tačno računa. Nekako to je kao njihov bezbedniji i ljepši način, ali ne bih ja oko toga. Lično. Mislim, svi to tako rade, ali ja nekako volim stariji način. Sad, ajmo da pođemo na AliExpress, My AliExpress. Znači, ovo je moja stranica. Sad, gdje se postavljaju recimo da unesete adresu, što je najvažnije. Znači, posle prijave, to je registracije, unesete vašu email adresu. To je veoma, veoma bitno. Kada, znači, kliknete, znači, My AliExpress, pođete na My shipping adres. Ja ovdje već imam jednu, tako da neću vam tu ništa govoriti, ajmo new, kao neki zveze. Znači, idemo ovdje, kontakt name, ukucamo, recimo primjer, aj neka bude Goran Tralalalalalalović. Normalno, nije to moje pravo ime, nikada ne kucajte vaše, to jest ime koje, mislim nije vaše pravo, znači, to obavezno kucajte te pravo ime. Nikako fake ime, jer kada vam stigne roba, stiće vam na ovo vaše ime. Ako se ne poklapa ime, onda ste nebali. Znači onda je država, normalno. Stavite, na primjer, ako ste Srbije, stavite Serbija. Ako ste Kroatia ili Hrvatska, stavite Croatia. Znači imate ovdje. Ako ste Makedonija, stavite Makedonija. Spiši Makedonija. Evo ga Makedonija. Ako ste Crna Gora, Montenegro. Ili bilo šta, znači. Evo ja ću primjer staviti Montenegro. Sada, na primjer, adresu, znači street adresu. Ovdje unesete adresu, kao što na primjer, stavljam ja ulica, ta, broj, taj, i tako dalje. Znači, to je veoma bitno, morate da znate. Ako ne znate, pitajte poštara ili neko ko zna. Normalno. Ovdje vam je kao, na primjer, ako živite u stanu koji je stan, recimo sprat i broj i tako dalje, pretpostavljam, jer ja živim u selu, tako da to ja ne kucam. Ako živite u selu, na primjer, kucate neko selo, ili nemam pojma, evo na primjer Zeta, na primjer, Zeta, neka bude Golubovci, street adres, evo Golubovci, pošto Golubovci. Ne znam sada da li je to Podgorica, dio Podgorice, a neka bude Podgorica. Samo sam ako na primjer, znači nije ovo primjer, ali morate da znate tačno kako šta. Golubovci bez broja, ako nema broja normalno. To je Golubovci BB, City Podgorica, mislim da je Podgorica. I onda ovdje kucate, ja stavljam Montenegro, nemam pojma, ali tako funkcioniše meni. I onda stavite zip postal kod. Znači ovo je veoma, veoma bitno. Ako ne znate koja vam je, to je poštanski kod, onda nemojte stavljati, morate da stavite tačno poštanski kod. Najbolje znaju poštare koji vam donose, kako se kaže, račune za struju i tako dalje. Tu kucate, evo na primjer, poštanski broj Golubovci. Ako ne znate, na primjer, možete i ovako naći, ali ipak bolje pitajte vašeg poštara. Postal code, ako bude internet radio, kao uvijek, evo ga radi, ali veoma slabo. Znači, Golubovci smale, ima ih vjerojatno nekoliko tih poštanskih koda. Na primjer 81.304, primjer, nemam pojma. Stavite taj kod, evo na primjer copy, idemo ovdje, paste, to vam je poštanski kod, my address, ili na primjer ako vaša adresa nema zip kod, ali ipak stavite zip kod, mora imati.
I mobilni broj, znači stavite broj, recimo Crna Gora, mislim plus 381, ako ne grešim, 381, stavite na primjer 069 123 456, you must include, eto to je to, sve ok. I stavite ovdje kao set as default, znači da vam to bude vaša glavna adresa. Kad to kliknete, kad to sve unesete, kliknete save i to je to. Znači vi ste spremni za kupovinu. Ali opet provjerite ako treba 5 puta da li ste tačno unijeli podatke. Morate unijeti tačno podatke, inače ste ga nebali. To jest ako nešto naručite veliko, skupoceno, onda to vam neće stići, onda možete imati problema. Mada ja mislim možete to da rešite, na primjer pođete u glavnu poštu, tražite taj kod, imate svaki, sve što naručite imate kod, potvrdite da ste to vi i onda rešite taj problem. Najvažnije je da unesete državu, to je najvažnije, nemojte državu pogrešnu unijeti. A ostalo ja mislim možete sve ispraviti, ali da ne biste imali problema glavobolja, ipak unesete tačnu adresu, grad i tako dalje. Sada, znači mi smo unijeli adresu i sve spremno i ajmo sada da naručimo šta nas zanima. Ajmo početna stranica. Eto je to ljudovi moji, znači nije ovo kraj, nego s obzirom da je klip previše dug, pa ćemo ovdje okinuti ovaj dio. Jer 16 minuta sasvim dovoljno. Pa ćete u sljedećem videoklipu vidjeti kako bezbedno naručivati. Ovo je bilo samo prijava, to jest registracija i kako uspješno uneti adresu gdje naručujete. A nastavak ćete vidjeti normalno sutra. Tako da to je to ljudovi moji, veliki pozdrav i ljubim vas, ćao ćao.